진달라 펩겐 상말라 터시들의 슈기여 다 드링에 대 담배직 모두 쉬야이 아니 자외 다 당보 부유 로얄라 도낭 나로낭 아니 대당냠도 아니 담배직니 진데 장투바이나 야고 그래 아니 대냠도 표이라 탁적 결식부시라래 제상 탁자 양 중나 장난국이요래. So today I'm going to introduce you another Tibetan proverb. Basically, you have to focus on learning how to read Tibetan. At the same time, if you can learn a proverb or two, is better. र आज म यहाँ एउटा तिब्बती उखान लिएर आएको छु र विशेष गरी तपाईहरु यहाँ पहिला कसरी आफ्नो अक्षर चाहिँ कसरी पढ्ने त्यसमा ध्यान दिनुहोस् सँगसँगै एक दुईवटा उखान केही न केही सिक्नु सक्यो भने अझै राम्रो तिनदेश त रा डिङ्बो रे वा रेवा रेवा these two syllables re and wa makes one word hope नेपालीमा भन्ने हो भने आशा रा डिङ्बो रे वा रेवा hope बाओ सा nga sang बाओ सा nga sang sangbo abbreviation of sangbo sangbo in classical Tibetan and in literary Tibetan it means good. In spoken we say yakpo, but you will see sangbo written in classical Tibetan. So bao sanga sang is abbreviation of sangbo. Sangbo is good. Sa place sa sacha आशा राम्रो ठाउँ नासा ne from the place of good hope technically आशा चाहिँ राम्रो ठाउँ देखि बाट आशा राम्रो ठाउँ देखि बायता जा डिङ्बो चे दा चे बायता चा डिङ्बो चे दा चे बायता चा डिङ्बो चे दा चे is the verb to do and we basically che is to do but then we use it as a verbalizer. There are three main verbalizers and che is one of them. So che is to do, but in English you don't say do hope. So you would say have hope, place hope, have hope. It's same in Nepali. In Tibetan we say rewa che is to have, verb to have hope. Nepali ma asa गर्नु che गर्नु काम गर्नु कोशिश गर्नु मद्दत गर्नु
अभ्यास गर्नु अध्ययन गर्नु छे गर्नु सो नेपालीमा भन्ने हो भने आशा राम्रो ठाउँदेखि गर In English, have hope from the place of good. It will not make any sense in English, and in English you would say have hope from good perspective. Have hope from good perspective, from good angle, from good direction. आशा राम्रो नेपालीमा दृष्टिकोणदेखि गर आशा राम्रो दृष्टिकोणदेखि गर माने राम्रै हुन्छ भनेर आशा राख्नु निराश भएर नबस निराश भएर नबस्नु राम्रै हुन्छ भनेर आशा गर have hope from the angle of have good hopes. Garata da sagata ga garata da dhakiku di khasa dik sagata ga garata da kiku di khasa dik garata da sagata ga garata da kiku di khasa dik is preparation. Dadik che is to prepare. So che is one of the three main verbalizers. So be prepared. In Tibetan we say do prepare. Dadik che. Dadik preparation, and if you add che to it, and then it becomes a verb. Prepare or be prepared. So here, dadik is preparation. Dadik sa data da sabchu du ga duk sa data da sabchu du ga duk dukchak. Abbreviation of dukchak. Dukchak is bad. Opposite of good. Dadik sadata da sabchu du ga duk. Duk is abbreviation of dukchak. Dadik duk sa, as we saw earlier, place. Sa, tau. Nasa ne from. Ba yata cha dingbo che da che. Technically it is verb to do, but che is one of the three main verbalizers. So it says
be, verb to be prepared from the place of bad. It doesn't make any sense in English, but dardik duksa ne che means be prepared from the angle of bad sides, means be prepared for the worst. Be prepared for the worst. Radingbo re wa pao sa nga sang sa na sa ne ba yata cha dingbo che da che rewa sangsa ne che rewa sangsa ne che rewa sangsa ne che garatada sakata ga garatada dakiku di ga sa dik dadik sadatada dasatu du ga duk sa na sa ne bayata cha chatingpo che da che dadik duksa ne che rewa sangsa ne 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 che dadik duksa ne che. Hope for the best, but be prepared for the worst. There is a saying in French, sleep with one of your eyes open. It's pretty much like saying sleep with one eye open. एउटा आँखा खोलेर सुता भन्ने एउटा फ्रेन्चको उखान छ। त्यस्तै अब जागरुक हुनु, सकारात्मक विचार हुनुपर्छ, सँगसँगै जागरुक हुनुपर्छ भनेको अर्थ चाहिँ यस्तो भनेको हो। र आजको क्लास यहीँ समाप्त गर्दैछु। र यो आफ्नो भाषा जीवित गर्नु, आफ्नो लिपि, आफ्नो धर्मलाई पुनर्जीवित गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। र तपाईँहरूले यो लाइक इट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् ताकि 100% हाम्रो भोटे जाति माने सिक्किमिज, डुक्पा, तामाङ, यल्मो, लद्दाखी, मनाङ्गे अनि स्पिति, लाहुल, तामाङ सबैजनाहरूले चाहिँ आफ्नो लिपि पढ्नु सक्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो सेयर इट गर्नुहोस्, लाइक इट गर्नुहोस्। यसरी आजको क्लास यहीँ समाप्त गर्दैछु। Thank you for coming to the class. Ani jindala phebala tusenang ani jinde nge tanda de chigdrup ngis jinde ngodo shibe na kenan sola yang changya lela bo yungre ani pyoyik changbe kapla takcha inchik minchik changnang guguyore nganzo pyoge changba 다 nga 벽에 장투구요 nge pecha lok thugure besna je loya kala khapor dinang la chigdui mangbor pena dukchala dukchikpo tigore kale khakpola tao ka chikpo tigor tinde yimba songchang pyi loya changbada nyamdo takchayang changnang gugiyore ani tuchena